أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Acquisito Qur'an e kate. Hema kate. Hemo sunneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tu kad iki shkar život ka jinni. Dok tu Allah ajeti na čveli ki godi, na čveli ko srce. Hem na uživine Allah ajeti. Tala hen na ne tebe spasimo. A svako mangela mi na tebe spasimo. Svako bi bio shkar život. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sava hamdi sa i zahvala pripadini Allah jese svetonë jeki. Uzolesa vëdona ne. Jedin ovi silo hakko jek insan jek gjini lesi ibadet të kërë. Urdava lestar spas e mzashitata rusallosh një pe Allah siratinga, su gjenem suna gjeneja, taramar allosh na delja, taramar allosh na dushe. Ka su allo pëtini ku pravo drumo, znači ko hidajeti, tash na dava manuštanu ko hidajeti. Ka su Allah dozvolini jek insani të vëko dalel, znači ko krivo drumo, naši nikë të araki gjenota në ko pravo drumo. Hem mesë të që kjo Allah subhanahu wa taala ki tanu zalesta vëdona ne, hem ke Muhammedi sallallahu alaihi wasallam lesru posted në postaniko tanu, biçado aminge sa rahmeti ti elementari tumina ko svetlo, taru dhulumati ila nur, taru bigjandi pe ko gjandi pe, ta reklosh në hali, ta reklosh në situacija, ta reklosh në život, ko e poshu kar hem poshu në život, ko dina loko, hem ko akhireti. Elhamdulillah rabbil alamin, hamdi Allah este vë, so pale do zlingaminge, te kedam pa adva baro vakti so na do zlingamin zaidno, pale makan alhamdulillah, do zlingamin o Allah te beshako e ker, ko adva ker spomine Allah esra te kera lafi, hem taro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam te kera lafi, taro dini islam te kera lafi, hem ti siklvaso poviše ko amru dini, hem te positinamen amen ko Allah subhanahu wa ta'ala, hem ko informacije su to në považna, meso su dikaja ko vesti, ili su qitineja ko novine, nego akla informacije su avdika shuna inšala, informacije su ka vridine na minge, kodine luka jem ko ahireti. Pošto amen su i nama kana kojeg but šužo masik, a dva masik pini peko arapsko šaban, a dva tano oftoto masik ko islamsko kalendari, hem palo yani preta alo ino masik Šaban, alo ino masik Rajab. O masik Rajab taru shtar masik je so Allah biringalin en vikingalin ashhur al-hurum. Znači Allah masik je so tene tepene sar harami. Harami ozolende ko Allah masik je loshni peti kilope. Hem anglijet ko Arapia ine harami ko Allah masik je borba te kilope. Kase to ine borba ko adva masik. Znači, hemu mušrikini Allah su o nevernike, su nevernike ko Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sar pegamberi, kad pergajne jek masik tar Allah shtar masik sar masik o Rajab, on mukle sa na kirge borba. Znači, na ine maribe. Taru respekt srma Allah masik je. Hem palo adva masik Rajab, a kana alo avdije misna pançto inam, ili šofto Šaben, hem palo Šaben o Ramazani kao. Znači, subhanallah, ko bor sigate na klajek berš, a čilo samo, yani pohari tarek masik, hem subhanallah, amaro najmanglo gosti, inšallah, kako vola mende kudar. Hem ajti di sar, kas preminamen, adali masukose. Hem pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam vakigya ko akva masik, suina makana, ko masik Šaban, ko oftoto masik, vakiri ka akvaik masik, suitanu sprema u Rajab, hem Ramadan. Sprema eftato e inato masik. Hem bud gjene, na gjenena o vrednost tarakva masik Šaban, hem bistrena o vrednost tarakva masik Šaban. Pošto su u pegamberi vakirjakla lafija, avdje manglum te kiravek dersi,
таро вредност таро аква масик Шаабан, hem de ti dika sar shamen ti spreminamen amrina mangle gostose, znači asumasi Ramazani. Sa svaki gün o masik Şaban lingvistično avlataro arapsko lafi teša'aba. Teša'aba šaj si poviše majne koja dva lafi su šajti značini. Značenja dva kaj u Arapija i nek koja dva masik širinge te araken te roden tana kaj si pani. Hem adele si suvkini petaro teša'aba. Hem dva masik u pegamberi sallallahu alaihi wasallam kirgija posebna delija. Hem taro posebna delija su kirgija koja dva masik Šaban i ne u postibe. U pegamberi sallallahu alaihi wasallam isi ko prinsimo ko Imam Ahmed hem ko An-Nasai hadisi taro pegamberi kaj vakiri adavato nek masik, znači u masik Šabani su bud insanija nađenjali su vrednost. Su perioda sprema Rajab hem Ramadan. Koja dva masik, ako ne je vrednost tara dva masik, vakiri u pegamberi kaj koja dva masik sa odelija su insani kirgjali kod celo berš, koja kva masik Šaban, kao džan odelje resre napreko Allah subhanahu wa ta'ala. Kao ven vas dime resre delija. Znači su tu su kirgjan kod celo berš, taro ti šukare delija, napreko Allah subhanahu wa ta'ala kao džan, koja dva masik. Znači, baš koja dva masik, ki džanaja dva, kaj Allah subhanahu wa ta'ala koja dva masik, odelija amare, ka džan nao preko Allah subhanahu wa ta'ala, ondak morate dika, baš koja dva masik, te kera su poviše šukar delija, hem te trudiname te ne kera, lošna delija, hem hramja te ne kera. So se advada ka džao pise nao pre. Adele same morate trudiname te mučiname te dika, so najviše šukar delija, ibadetija te kera, te džanat koja dva masik agar koja Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, sar sunneti su açilo mengi, hem su bud muslimani bisterge adva sunneti, ko masik Ramazani adva o postibe su tano dobrovoljno postibe. Znači, džanaja mengi o farzi su morate postina jedino din doko masik Ramazani. Muslimani tužno tano te postini samo ko masik Ramazani. Adva tužno tano. Ali u pegamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mengi najškar primerine. U pegamberi najnele se dosta samo ko masik Ramazani te postini. Hem najne o sar kana amen o normalno muslimanija se na postina osim ko masik Ramazani maçkere yek berş hem nisa u dive na postinga. Açkere dokte o Ramazani tega amen spremina amen te postina Allah se i taro najšukar ibadetija so šajte krilpi, znači taro najšukar delija so tu adele deloja šajte dubine o zadovoljnosti Allahesuru, o radosti Allahesuru, a dva o postibe. Dženina kirgam dosta dersija taro Ramazani o vrednosti Allahesuru, jek dive samo kit postine Allahese, taro sabah namazi, džiko akšan namazi, kit nahaja, kit napije, kit na netu intimsko odnos te romnaja ili romni peromeja, tu cideja tu, a dva kirjatke zabranimo, taro sabah namazi, džiko akšan namazi, jedino o Allah tve radosno te uvel, pa o Allah vakiri za yek dive, za dva dive, ovko yawm al-qiyama ko sunu dive, oftova deš berš, dur tari cehenneme sir yakove. A dva samo yek dive. Pa zamislinen, tu trijanda dive postingyan, kozom dive adva, kozom berš adva, adobor berš, tu dur kove tari cehenneme sir yak. Ako postingyan yek Ramazani, o Allah dure kergatu durinan taro cehenneme sir yak subhanallah. Za yek Ramazani samo. A zamislin tu akana na samo yek Ramazani postingyan, nego deš Ramazani, deš berš. Eli inan saranda berš postingyan koto život, pa kozom berš, tu kao ove dur, taro cehenneme sir yak subhanallah. Ke tu svaku berš postina ko Ramazani, pa tu ne hiç mirişine çak o cehenneme sir yak san mirişin nante o sitine adva, nante cani adva.
И иншалла то радва това я рабил алемин ти Кирила ме то радла сутане буд дур ковен ко јомул қијамат или джене мисријак. Аллахума амин. Значи, аморо пегамбери амин гине пример. Аморо пегамбери не са ве грешки, не са ве харами наиндил. Амени нам адла мануша, адла инсани суисилен буд грешке, хем суисилен буд харамија. Кето пегамбери кергја доброволно постибе, па сара мен те не керадава. Кето пегамбери се ична и не потребна адава, ама амен ги адава потреба. Субханаллах. Па амен са нормална инсанија, со амен те пена со кереја харамија, со кереја гюнахија, со исемен грешке, па амен ги пана шел путја потребна те кера амен доброволно постибе. Хем ти како мор живот, шукар деле те кера. Ти те кера која мор живот на само од вас со и нам тужна те кера со амен ги фарзи пишемотаро Аллах, него пало адава исто те кера доброволно ибадети. Хем тоа најшука доброволни ибадети со шајте кера два постибе. А дали се да суннети и пегамбери со која ква масек шабан те постина амен. Со пегамбери саллаллаху алейхи ке гјадва. И Аиша радилана преносиње хадиси со ко Бухаријем ко Муслим, вакири никет на диклум ке пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи веселеме постингја адобор сарку Рамазани осмин ко масек шабан. Значи, те пене сар ов те постингјајне од цело масек шабани. Али пегамбери на постингја од цело масек шабан, со се адва најне динду. Со се едино јек масек те постини адва најне динду ко Рамазани. Ама, ако се најне динду најне фарзи пишемо, ов колку пестар постингја те пене од цело шабани. Значи, те пене свако дивеко шабани ов постингјали. Значи, дикла буд дивеко маква масек, доброволно постибе керја. Хем, исто, принесемо ко исто ко Муслим, аква хадиси, кај мануше Аллах ко пегамбери Мухаммад саллаллаху алейхи веселем, пегамбери почила дали мануше, дали ту постингјан нешто тару шабани, не са и девета раква масек шабани, у мануш вакија на, после пегамбери вакија се, ако на постингјан, onda postim barem dujdeve da rakva masek šaban. Dobrovoljno posti beker. Znači u pegamberi vakiri akali manušese. Komandinile. Počelale, da li tu postingan kakva masek dobrovoljno postive? Manuš vakiri na. E pa pegamberi magila lese zlokoti, kela magila parit na vakiri lese. Aj postine kvašo masek. Ili aj postim biš diveta rakva masek. Na, vakiri samo dujdeve. E pa hajde barem dikte dike dujdeve teker. Te postine. Dobrovoljno. Te dobine o bereketi ta rakva masek. Дена джатутар. Со се највише и муслимани пегамбери вакери, оленги на не јасно, ко бор берекети која ква масек шабани си. Ко зом вредно си сила ква масек. Он би слена дава. А дали со те пене ов маглјате вакери акле манушесе, о ту, ма ту сарадла о инсанија, о муслиманија, со би сергија ква вредно се шабане соре, масеко соре. Него ов ту тарадла, со посетирена пе каква вредност, акале масеко соро, хем керена доброволно постибе каква масек. Мисто авер хадиси принесмотар Усама ибн Заид, ко Ен-Насаи, вакиргюм, ја Расулаллах, наликлумту, кајту адобор постингјан, осмин ко масек шабан. Пегамбер саллаллаху алейхи вакиргја, адаватанек масек, со инсанија нанелен појма кобор хаири каква масеки си. Со перилата према Ораджеб, хемо Рамадан, хем адватонек масек, кај Аллах субхану ва таала воздела са оделе инсанесе наопре. Хем мемангава о Аллах те воздел мире делија наопре, постибнаја, хем ко постите ова. Субханаллах, значи Аллах джанел, пегамбери джангляо вредност и мангля, која савко хали Аллах те возделе сред делија наопре. Значи, мелеке кит ка возден те делија наопре, те вакене Аллах се акава филан, ја Рабби, Аллах джанела два гер, ама он ковен са сведокија. Акала мелекија, ковен тук е са сведокија ко Аллах субхану таала, кај акава инсани ја Рабби, ака нас воздајале сред делија, овко поститано. На не саро највише муслимана ки пув со динде, ко свето, со би сергија вредност. На ја Рабби, акава мануш, на би сергија тут. Хем колку песа доброволно постибе Кирила. Со она требала те Кирил. Ама со мангела ту ја Раббил алемин, овту ке пости Кирила.
Овна хала напиела. Хем нанели интимско однос пером наја. Садва букја солесе адва халалитан. Хем ов чак, ов халали, кергја песа харами. Едино тиро, за тиро хатири, да добини тиро задоволно, сем тиро радост, ја рабли алемин. Басар ко вола Аллах тубаја. Не те вола Аллах радостно тубаја? Не те вола задоволно Аллах тубаја? Па ако ту успенгјан са нормални инсани, Аллах тубаја задоволно те вола, басар ко вото живот. Сар ко вото живот. Хем сар ко вото ахирети. Пушо адава. Сумислинија, ке туј су тек чавоек илек чај, ти чај кандиниту, сасо вакерела ке ој керела. То чаво со вакереле со керела. Ту не то велија радосно? Сигурно ка ве радосно ли? Хем те почелов тута нешто. Омота, отато, каки не мангија кава? Абе сад намо чаво. Ава кари со мангија мочево. Со мангија туме каки нафтки. А гадалина. Со се туј на леа задоволно. Туј на леа радост. Ов кандиниту. Заслужиња дава. Тука вакерела, вај ту са заслужиња мочаво. Ми чај. Со мангија ту од тато калотки. А гадалина. Со миснеа Аллах кет каво тоа е задоволно. Ха? Хем ту кет кава кери ја рапи. Дема онај учетана ко дженете фердаус. Со кава кери Аллах. Ов кадуту хем кукри песа па на повише кадуту. Со Аллах ба кери ка нафтаро Аллах ел керим. Ел керим тано адава со дела бизо те генел. Со дела сарек барвало мануш со на генела ко кет дела. Одела каса мангела ко зом мангела. Со се обџенела барвало и силе. Хем да не никој побарвал таро Аллах субхану таала. Кето Аллах кери ана al-ghani wa antum al-fuqara. Мейну му барвало, хем тумене на очороре. Хем Аллах дела каса мангела ко зом мангела. Пасар ако ов това е задоволно тано, ко зумов кадото субханаллах. Ко зум кадото ко дженети. Хем дикен. И сие група ко дженети. Аллах ка почелен ка викини хем ка почел. Омире робија. Дали не тумен задоволно, радосно ко аква тан ко дженети? Хем он ка викини ја рабби. Сартено ова мен задоволнем радосно, ке ту му крена мен ко дженети. Хем дигјана мен со мангаја. Хем ми кергјан то лафи. А мен виригјам туте ко дуњалуко. Хем ташо кет мулам диклема адва со ту, со дигјана мен то лафи ко Курани о пегамбери се лафија со ине. А кена ташно чачипе ине адва. Дикаја Марија кенца. И кергјан то лафи ја раплалми. Сартено ова мен радосно. Хем сарт ша мен това па на повише радосно. Вакери онда акана во Аллах кад си дела дија сар перда, хем ко јомил џума ко петака од два диве, хем адла о ахлул дженна, о дженнетлие со о нардосот ко дженетика дикене Аллах. Биза дија перда. Хем као осетине нека радост, со никетик инсани шете осетини. Ко зум те веле ко дуњалуко, те виту билионери, те виту сасо мангеа, те виту најши жокер, најши ромни, те виту деш мурша, деш чија, те виту најши жоворда, сасо мангела ти жела, те виту а савко радост никет на не те осетине, са тукет каде ке Аллах ко дженети. Субханаллах. Ем са шете дубина Аллах векја, ке тамин ди ке ако акава живот ко дуња локо, ти ке намаре Господаре радосно те вола менце. Задоволно те вола. Ако мен успенгјама дава, па валлахи на ме вакира него, амаре Господаре вакири, кај мен дупло ка живи на шукар. Кога живот ем ко ахирети. Хем ахирети за овека чола менге. Трудното мучито ке река те деши 2 сати бути. Шпарин туке на женаик милиони те вото, 2 милиони те вото ко конто. Мучингјанто. Ама туко крена нет на штите те укусине адава хаирите адава барели песо кедингјанли. Се туко велту саранда берш, пинда берш, шоадеш берш. Тука пуриове. На нето ве састо весто, нето вото ковети. Козум те вото барали пето на штите. Те осетине адава шкарипе. Те кориснете вакира, герте вакира. Ама ко дженети ко ве терно. Ко дженети не ко те ве на свало. Ко дженети кавото со никет нашите успинеа катите овото. Па субханаллах. Па два мора марот силите ово. Ола на забранина мен те ова кате барвалети живна шукар живот. На, 2 ден доа менги. Ама те не би стра амаре Господаре. Козом те вода барвале. Хем те не би стра ахирети амаро. Најглавно, најважно цилија двате ово. Тереса. Значи, таро најшукар делија со шете кера коаква масек Шаабан од доброволно постите керале. Со се пегамбери саллаллаху алейхи ва салем исто кер ги адава. Хем о исламско ученаќе улема вакерена
dena sebepia, najglavna sebepia, shtar sebepia dena, su pejgamberi postingja ko masek Şaban, hem se vakirja amengi da te postina dobrovoljno posti kavak u Şaban. Se, prvo sebepi, vakirina kao pejgamberi Muhammed s.a.v. Spremingjape za Ramazanese, yek masek anglede, znači ko masek Şaban, stano yek masek preo, o Ramazani tjavol. Za spremingjape, znači, sa te pene vežbingja posti bekirja, a su po telo, te ovo spremno za Ramazanese. Te noveli se paro o posti be. Ja da se amengi da vakirja. Svaka meda dženela, koji na pustingja dobrovoljno posti preo Ramazani, primjer, yek, duj, 3-4 dive, ov kao si ti niko prvo dive ko Ramazani, celo dive o šoroka dukav. Ov naš ti. Na nele nisa u kuveti, nisa visila koja dva prvo dive. Ko dujto dive šaj isto agar. Trito dive šaj isto agar. Tega palupan šov dive šaj, hari te pene o telo lesoro, si pilota na hari. Hem to neto više, nadukao to više to šoro, hem to hari te pene polo kol avolato ki opostibe. A dva, da li imamo še su na vežmigjan leder? A kana sar, svako amendar ke džela, primjer, na ženao isitu ek testi, ek eksami, tu na džikerija, yek dive angleder, primjer, te spremene, te vežbine o pučibe o dersi a dva, na. Tu već yek kurko, duj kurke, ša yek masek angleder. Isitu na žena, yek prifung, na žena yek iskušenja na žena sotalo tu, tu spremenjat angleder. Yek eksami na žena so, pasar, kita Allah migo Ramazani, su sami na spremenjama adele najbereketi mase kose. Adele se tena, te ovolamen kuveti hem sila, te šajte, te okusina o šužipetara dva masek Ramazani, mora angledera men te spremenjame. Hem te vežbina isto at koja dva postibe. Te sikalamare te lose isto lokote voli so postibe. Taro prvo dive. A na te dukauto ko prvo dive, trito dive, štarto dive o šoro, nego tu angledera ko postingjan, tu ke te penu normalno kovot kjada. Ja pa na pole zeti kovot ko Ramazan inšallah. Duito sebepi, vakeno islamsko učenakija, kaj o romna peygambere sere, hem taro sahaba, adla dive su açilelenge, taro postibe, taro Ramazani primer, su inelenge i odivelengere, i perioda lenge, on te penek irange adla dive su açilelenge, borčija, su inelen taro postibe, postigele koja masek Şaban. Znači te resenku masek Şabani bizo borčija. Isto šukar, baš je džuvlenge, a si muslimanka, baš ko masek Şaban, te potrebinja dva masek, sadla borči su açilelake koja masek te postini. Hem isto agar oj, te pene sarka vežbini o masek, o postebi isto lake kovul. I trito sebepi, vakirino islamsko učenakija, kaj i nagrada taro postebe ko Šabani, pošukar tari nagrada ket postinena primer ko adla masek sotene hurum, sotene haramija. Sad su vakigam masek Rajeb. Isto i ne šukar ko masek Rajeb te postinipe. Poviše nagrada dobine. So se Allah ko masek Šaban, ko masek je sotene pišime sar haramija, kaj adva tena kilope ko adva masek harami, o Allah dela nagrada duplo, šukare delo se, hemo harami duplo vredini isto. Ko adla masek je. So se Allah biringi adla masek posebna masek je tani. A dali se, ama o islamsko učinjak vakjerena, o postibe ko masek Šaban, poviše nagrada ko dobine taro Allah, sar su postine ko masek Rajab, ili Muharram, ili Dhul-Qade, ili Dhul-Hijja. Adla satane uštar, maske su Allah vikinilen eşhur el hurum. Štarto, sebepi su se pegamberi postinge ko masek Šabani, vakino islamsko učenjake kaj, a kavata onek masek, su isto Allah dela poviše nagrada šukare delengi, ali poviše isto računi pe o harami, kit kilal pe ko akva masek harami. Znači akva masek je posebno masek. Hem najviše insanija bistrena o vrednost akale masek osur. Hem na nelenge jasno ko bol vrednosti sila akva masek, a da su pegamberi sar te pine magliate posetini amen, muslimanija, mati bistrena akva vrednost akva masek, nego to posetinen tumen ko akva masek, hem oventara dola, su postinem kerina šukar delija,
ko akva masik te shete koristine o bereketa kalema kosur. Hema dva da istovaki gam, znači sar akva masik kit pustinea ko akva masik si kava amare telose već ko Šabani, ana ajikerea ko Ramazani, ti si kava amare telose o postibe, hem tu spremnijato čistinjato telo andralda. Medicinsko čistinjato telo, hem te pena sad te pena over sad zišicno te vakera. Znači tar duplo strane tu čistinjato telo te pena agar. Hem spremnijato Ramazanese. Znači, ali morate isto te vakera baš u postibe, u islamske učenake vakena isto, na ne šukar, yek ili duj dive, angledero Ramazani te postinipe. Naredi do pegamberi na kergadava. Znači, pegamberi postingja u početak, hemo maškar, hemo posledna diveta romasek Šabani, ali ako açilo pa na yek duj dive, prete avulu masek Ramazani, obna postingja. Sose angledel canena, akana o Arapi ajikirge dok te dikeni mesečina. Na inelinge jasno, na džanglija kana dali te sakovol o Ramazani dalina. Adile se te na ovo šube, ko dva dive, te na iklol te pene sar fitna prema muslimanija, din do ine te na postini pe yek duj dive angledel o masek Ramazani. Na ini din do adava. Adava da mora te cana. Hem da isto na ne din do, yek insani akana shungya, mašallah, akana baro vrednost od Allah dela ko akva masek Šaban, pa me mangava taron naj anglone muslimane to vak, pa me celo masek Šabani ka postina. Ama dva na ne din do, pegamberi na kergya agar. Hem amen naşite kerame poşukar taro pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Na şite jatu anglo leste. Nek tu Pavlo leste jaye. Opso ke gya me agar ka kira. Mate preterine ke diye boti. Jana ka posti bi shukar ka masek, ali pegamberi na postinga celo masek Šabani. Adeles nesmene isto amena te postinao celo masek. Ali kozum tut isitu mogućnost, isitu sila koveti, isitu vreme, kozum tu šaj, svako pese džanala, a dobor te trudini pe kakva masek te postini dobrovoljno postite kira. Savo delo isto dindo, šukar, te kirel pe masek Šaban, a dava dindo isto te čitine Kur'ani. Džanaja o masek Ramazani vikini pe isto Kur'ane sura maseku. Ali, ko ulema, o salaf salih, znači o pravila muslimana su živingje angleder, on potrebingje već o masek Šabani, hem kergele sar masek Kur'ane suru. Na ajkerge dok te resen ko masek Ramazani, nego on isto ko masek Šabani, bud Kur'ani čitingje. Sova kiro Enes ibn Malik, prinsimo, lestar kavakiri, o muslimanija, ket Allah mengi masek Šabani, on mučinge pe so poviše Kur'an čitinem ko adva masek, hem dikle teden o zekati piro ko masek Šaban. So se akana adva punkti but važno mengi. So se amen elhamdülillah su živnaya katiki Germania, elhamdülillah maro frižderi perdo. Še Amerikante po perde nego Amerikante po perde nego čo rengere frižderi. Subhanallah. Amin kozum pute kere hamnase, amare çavi az dingetani. O akvana magate aço, akvana magavište ha. I for deyaletu ko göbre. Orom magela svako dive taze haybete ha. Advak haybe su kirge romni ratip, akvana magavište ha. Akva irati na for de akvana, şker magene što ne. Avdi magate ha, taze magav, tato te vola haybe. Kozum pute dikayet başına adva dikaya. Adalise amare kante po perde nego čo rengi refriždere, subhanallah. Gledalina. Znači, adali se pošukar, amen, saro Allah su dinga amengi, blagodati su mu klepe po rahmetu pro amende, amen su sjemen dosta tajbe pibe, hem pare, pošukar amengi amaro zekati te dale, ko masek Šabani, mesto te ajikire ko Ramazani. So se, ako ajikire ko Ramazani, šaj amengi pošukar kaval, šaj amen kad dovine poviše nagrada, ama čo rengi po teško kaval. Ako tu dingan već, ko masek Šabani, o zekati, po čurro manuška vole pare te šete spremini pe isto iftare se. Isto lesro iftari lezeti te ovo, anasara maro. Amen perdo hayve haya su amari yak naşite çalola. Hem su amaro bugün anile tante aladı bor.
Hem ko kreu safar da je, subhanallah. Pa tu ma hađi kjer ko masek Ramazani. De to zekati, hem de sadaka, već ko masek Šabani. Pa še dva čurro manuš, isto ek dinari to veli kere, hem a 2 dinari kašparini pese, hem kad ikil pese ko masek Ramazani, te kilo pese isto šuži sofra, te spremini pese. Ek šužu iftari te kilo pese. Te ovele. Već a te amate amente hađi kera, samo te da ko Ramazani. Še amengi kao šukar, ama gel egoistično amenina. Samo amengi ka mislina. Na, hajte li mislina isto ari aso čurre manuša, hem te damo razekati uvijek ko masek Šabani. Svako bereš, ame morate da ek puti ko bereš o zekati. Tužno i nam ek puti ko bereš. Tara moro barvali 5 da 2,5%. Pa hajte kera amengi sar sunneti, svako Šabani te da. Te šeo čurro manuš, te resrlje ste dva pare, pre te avlo Ramazani. Znači, hem te vakera, koji nađenala Kur'ani, pa onda GR2 palna nađenala u Kur'an ti čini ko arapski čip, a dva manje tužno, ki činala dva, ali koji nađenala prime pa onda ti čini u Kur'ani ko arapsko čip, onda barem te stiklila kana svako dvete mu kilpise ko YouTube, mjesto te mu kilpise bijava, ili Roma partija u kuri akari nađenala su, muktike mopra mipen, muktike Kur'ani ko ker. Spremin tu, jek atmosfera ker, ko tiro ker, te penesar Kur'anski atmosfera. So tu našite a dva Kur'ani su to prašine perdili, ki ko šifoneri su čivele tu, so nikad napravili. Onda pravto ki ko YouTube, alhamdulillah, de YouTube jesi, hem Facebook jesi, nad bijave se te dike, na Roma parti te dike, ili na žena save gelate šnetuke, nego tu hajde muktike 1 saati, 2 saati, ko dive. Hem kit enanda ko ker, iklilante na žena kaj, muktike ko ker Kur'ani. A ikliptike, pa ne to ker garavdo, inshallah, Allah ka araki to adva ker. Akate meleke ka kidempe. Allah isro lafya din de akate. Lošnipe ne te disini pe ko to ker, nego Allah ka ispasini adva ker, inshallah. Akala Allah isro lafya. Hem tu ket muke akava, non stop svako dive, haj, tu tikno čavo kad šnola kava, ti tikni čaj kad šnola kava, svako dive, pa adva šeko kvelko to čavesu za srce, i kam angel to tikno čavo ti siklilo Kur'ani, pred tu te siklive o Kur'ani. Hem tu poseka lađa to su tikno čavo efto berš, dženelo te čitino Kur'ani, a tu panda i si tu sanda panš berš pinda berš na džene, ništo. Hem tu agar kapara kiri to evladi. Svo evladi kolotke, šukar hayri evladi. A tu ket mukiyat ke Roma parti, hem bijava, to čuka kilo čučeko, hem ti čeka kilo čučeko, mašallah, suka kire posle. Ha? Kadela čaj, dešitrim berš, eni ka našel tutari, na žena suka kilo tuke. Ha? A koji ska ja? Tu ska ganti čija, 2 kilo. Oyda mangala savko bijav posle ko te ovela. O tu vidi kratari da je bijava, pa hajde ke kabarivo sa objav ka mangalo, ha? Mati kera agya. Nego sikav šukari pe, koristi na dva YouTube ko šukar drumo, a dva Facebook ko šukar drumo. A nako lošno, šteta tajne otke ko ker. I sijakva bud hayri ko adva. Koristi no hayri lesura, naj šteta lesiri. Hem, isto te vakera kana, znači, taronaj šukar delja su trebala ti kera, ko akva masek Šaban, te ne izgubina obrednost lesuru, ko akva masek, haj ti dika, te kera ek postibe, ek delo, dobrovoljno delo. So amen, ne mora te kera, ali amen ako mangaje Allah je tačno, iskreno mangipe, hem pegambere, onda kađapalo je Allah se lafje, hem kađapalo pegambere se lafje. Hem kam učinamen amen dar poviše dobrovoljno te obol, te šajti dobina Allah se zadovoljnost. Ja dva marocili morate obol, svako dive. Na samo ko Šabani, na samo ko Ramazani, na samo ko Allah dive sezonija. So se akava masek aminge sar sezoni. Ola ning jaminge ek sezona kana. Sar šansa posebna dive, posebno masek, so Allah posebno bereketi, posebno nagrada dela. Aminge. Znači, hem da taro najšukar delja so šehte kira ek muslimani ko akva masek, tauba te kira. So znači tauba? Tauba znači tu te pere pişmani za sa Allah haram je so kergan, hem tu akana mangija te kere ek život, te živine ek život, so Allah adali životu je zadovoljno te ovo. Znači tu mangija te uvek robo je Allah isra. Tu bitingjan tara dva, yani haramluko so živine ale, tara dva lošno drumo so džajale, tu pelan pişmani
hem mangete mininetu, hem mangete irinetu te Allah ese, te gospodarese, hem va querer, Ya Rabbi, oprosti mange sa Allah greške su kergjum. Ya Rabbi, ker mange afi su Allah greške günahje su kergjum, hem me mangava me tirinama tuki. Znači kire tauba, adva značenje tauba, irinetu te Allah ese. Hem su kao vol adeli insane, jek insani, svako amendar grešniko, niko ne amendar perfektno, svako sile greške, hem svako kerela harami amendar, ko borte vol hođa, šeh, alimi, a da vada sile greške. So se ameni nam grešnik je. Allah mena yaratingamen. Allah vakiri te vola tek plemi. So non stop kerela ibadeti Allah se na grešini hiç. Allah konuştini len hem yaratini aver plemi. So kerela greške hem rodilo prostaro Allah. Subhanallah. Saradava. So se Allah mangela taru por rahmeti. O Allah mangela insanenge oproste kerel. O Allah mangela insanese afite kerel. O Allah rodela, edvai rodela te pene, jek insani te vaze pe vastaj Allah se vaki, Ja Rabbi, Wallahi Ja Rabbi me bud dukhala masu kirgim akla greške. Ja Rabbi, ker mangi afi su kirgim akla günahya. Pelum pişman Ya Rabbil alemin. Asaf ke nardo Allah te pene zalubingale, mangelale. To se oni sine iskrenost srce. Jek insani su kirila greške, günahya, hem vazeva pe vastaj Allah se. Hem pelo pişmani, ov sikavi, kaj Allah pobaro lestar. Ov kirel petiknoan ga Allah. Ov sikavi, kaj ov verini koji gospodari su ov nikad nadiklali. Ov sikavi, kaj te no uvijek robo mangela leste ovo. A kavajk iskrenost ko srce ta naleste. Ov naredila tora Allah pare, naredila tora Allah barvali pe, ili uče tanate ovele, ili nađena so. Znači ov vazdela pe vastajem iskrenosti sile. I adva Allah men naredila. Znači, trebala amen, baš kakva masek, isto te vazdamare vastako Allah agar, hen te vakera Ya Rabbil alemin, ker mange afi saakla günahya, saakla greške su kergjum, su se Ja Rabbi tu ne na dva se vakiri, o morobo, rode mandar opros, pa meko prostina, pa Ja Rabbi me kad ispreminim te vazdame vasta tuke, hem to rodav tutar opros, Ja Rabbi, ker mange afi, hem Allah kakirel afi. Nasamo adava, so kirelo Allah asafki insaniya, Allah vakiri, men amana wa taba wa amala amalan salihan, hem koji kirila tauba, znači ni pe Allah se, hem veruni ko Allah, hem pala da kirila šukar delija, Allah vakiri ulaike yubeddilu sayyiatihim hasanat. Asafki manushengi, o Allah kamenini lesere lošna delija, hem ka kirilin sa šukar delija. Subhanallah. Znači tu i neto te pene milioni minus punkti ja i netu, haram ja i netu, ako tu verine ako Allah, pilan pişmani, hem kire šukar delija, šukar amelija, o Allah ka vakiri sate lošna delija, kameni nablen saka kirablen ko hasanatije, sevapija. Subhanallah. Znači taro milion minus i netu, aka na milion plus kirgja. Subhanallah. Jedini su tu rodingen afi taro Allah, hem kirgjan da šukar delija. Na netke dosta te vakir, Ja Rab, ker mange afi, a tu ne kire nisaju šukar delija, nego tu pa dajle kirat ke ti lošna delija. Pakva ne iskreno tauba, na ne iskreno irani be Allah se, adva ne, adva hovaj be ne. Se tu vakir te romnaki kit mangia te romna vakir o miromni me mangava tu, a niket na dela ki hidiye, niket ek luligina ki ganla ki, ni niket na vakir ganla ki ka mangela, pa sa ljubav adava. Kva ne ljubav. Akva lafitano i gotovo. I agar da mora men iskreno te ovako amare delije. Hem, znači sa svakim početak, kit keraje šukar delo, kakva masek, o Allah duplo nagrada ka dela men. Hem kit keraje da lošno delo kakva masek, isto duplo ka računi pe harami. A da se morate pazina, baš kakva masek, te ova šukar robija. Pegamberi su selema ki gyamengi, akva hadisi isto kergamne ko taro saranda hadisija, pegamberi vakiri fettakullaha haythuma kunt. Daren taro Allah bilo kaj te oven. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Hem ket kerganik lošno delo, ek harami odma ker, ek šukar delo, da bi te šaja dva šukar delo te učari, a dva lošno delo. To se Allah namangela, Allah namangela tu te a čoveku kraju haramenca, ti irinetu je Allah se haramenca, na, o Allah mangela, tu te irinetu te gospodare se, šukare delenca.
А дали се дело туки, ек ибадети кеткере, ек хасанати кеткере, ек шукар дело кеткере, але? O Allah kuzum pişini, o meleko, pişini yek, kuzum pişini. Yek şukar delo, kuzum pişini o meleko. Deş putiya pişini tukiyo. O Allah raçuni tuki yek şukar delo, sa tepine deş şukar dela kirgan. A yek lošno delo, so kuzum putiya pişimo adva, yek puti samo. So akva pravilnost, dali rahmeti. Pravilnost na nekava. O Allah te vol pravilno, akate yek, akate deş. Ama tar rahmeti e Allah esru, kaj o mangela o robote uspini o genetiku kreo, računi lese o škar delo deš, po deš putija, hem Allah što delo samo jek puti. Subhanallah. Subhanallah. Znači Allah dela megi motivacija. A ja dva motivacija megi, açola. Hem baš kakva masek mora ti dika, te kira škar delija. Bo više škar delija nego lošna delija. Hem Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hadisi, ko akva masek Šabani, o Allah uprostini za sa sojeratingja, osvim dujengi. Koji? Prvo ne se vakiri, a su mušriki. Koja dva mušriki? Mušrik značini su kirila širk. Soja dva širk. Širk značini te kere, te čive uzo Allah, a vere devle. Znači te kere Allah se ek partneri. Eli te obožavine eke a vere devle, mesto je Allah. Екипия, царкарина ко индиция, со исинен пе екипия, со дикај индиски филмија, сасала екипија со исинен, аква ширк, аква керена ширк, аква таро најбаро харам ек инсани со шејате керел. Деврини кај аква екипи девелтан. А бисрела е Аллах, очачутно дел, очачутно господарја маро, адватано Аллах. Едино овиселе о хаку ек инсани лесе ибадетите керел, те обожавине адле девле. A ver na nele nisava haku. Hem asavkem ono šesto al na nete prostini. Koja kva masek Šaban. Duito nese koja dva isto, a dva su tano kavgađije. Su bud kavga kirala. Ako i sek muslimani, ov kirala panč vakti namazi, še ov hađija tano. Ov dela svako beš zakati. Ov postini ko Ramazani. Sad da ibadeti o panč stubi ala islamese kirala, ama savo ahlako ma pučić. Svaki kavga. Pe romne ki kavga. Pe čavenca ki kavga. Pe broje ki kavga. Okolje ki kavga. Svako ne. Samo kavga, kavgađije, samo kavga rodila. E pa savo, o Allah lese na oprostini isto. To se asavke nardo, asavke manuša, na ne na korist asijek zajednica, nego a ne na šteta. Akva manuš na ne korisno, nego akva te pene šteta anela insanigi. Et lošno manuš. Hem našti, saršajte uvek manuš se kirila kala panč stube islamesere, a savko karakterite uvele, akva na ne, onda ovna kirja pravilo adla panč stube Allah esere. So se ik manuš, ako pravilo, verini ko Allah, pravilo kirila namazi, pravilo dela zekati, pravilo postini, pravilo kirja hađuluko, a dva morate uvele o najšukar manuš. Morate uvele najšukar ponašajbe, hem najšukar ahlako morate uvele. Ovo pravo mi pen, ako tu i nana gjer, tu morate ove primjerja verenge. Tu morate si kave o islami. U narda tu te kad ikeno islami. Še tu kove sebepi ek manuš te kuvoko dini, ali še tu da tove sebepi o manuš te cidope durta rakava dini. So tu so dekela tute. Vakiri savo hađija be akava, savi hađija akijabe, tik savi šami, piralavi šami, amari savo ponašajbe. Di akva brada mu kljape si ki džaminam, pa samo ponašajbe akava. Samo kavga di kajelesta, hem latar. A kalesi isto Allah na te prostini. Morate dara amen. Morate dikkat tenovatara savke manusha. Hem vakiru Peygamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem te vakiraftu mengeli yek delo su dubineja poviše nagrada tar postibe hem tar zekati. Hemen jane o posti hem o zekati hem i sadaka te vakira tar najšukar delija su šeti kilope ko islam. Hem Peygamberi počela te vakira tu mengi yek delo su kad dubinem poviše nagrada tar postim tar sadaka vakiru Peygamberi adava ko ispravini sprema dui nardo su te neki kavga su anela rešenje ki je kavga te spojnem pe adava dobini poviše nagrada
te penesar posti ket kerala eli sadaka sutela. Se tu agar kores noinan ki dike je kromni Romea ki kavga ali jite mukeo pe ava brako hem tu sar insani shungana kava hadisi jaya dari hem akalea kere alafi okolea kere alafi ko kreu angen tu pale zaidno smiringana diabuti adia kavga tu taron nai shukar manusha ko islam kove tu taron nai baro nai shukar delo kirgan subhanallah hem madelesa men bashko akva masek morati dika safken ardu tova peygamber vakiri khairukum anfa'akum linnas nai shukar tu mendar znači nai shukar muslimani tu mendar koji najviše postini, najviše zakati dela, najviše sadaka dela, najviše namazi kirala, najviše Kur'ani sikrilo dali koji? Sojtene najkorisno insaningi. Subhanallah. Najšukar tu mendar vakiru peygamberi adavatano su najkorisno insaningi. Hem ke tu inana savko manush. So genoje sijete kavga maniki familija. Ili okolestiki familija. Ili komu komšija su mangi na ne familija. Ili ko amal mangi. Međava darit te anav rešenje, palet zajedno te anav, a te anav enardon palet zajedno te oven, wallahi tu taro najšižo, hem najbaro delo kerjanko islam. Hem tu pose ko vetaro Allah, ko ad Allah, so Allah tu ke sav prosim, ja subhanallah, ko akva masik. Pa hajde amena kana je kazavišinav, te na bistra kana su me siti njum tu men hem prvo man, taro vrednost akale masokosro masik šaabani, elhamdulillah su inam panda u početak, na akla pando prvo kurkota rakla masek pa hajti rikate koristina akala zekundija akala dive akala kurke ko akva masek ko najškar način koji šajte pustini nek pustini koji mangela ti do sadaka nek do sadaka sati so šajte kriyo pushkar delja ko akva masek hajte kira ko akva masek hem agar kas priminamin amin ramazane se so se sa akva din do akva masek din do amengi te pene sarte vejbina te priminamin ramazane se Mađke te ove najškar muslimani ko Ramazani. Te ove tu poznato ki džamija ko Ramazani. Hem palo Ramazani niko ne želano više, nikad na dikratu više, niko. Ko Ramazani svako dve tu i na tiki džamija. A palo Ramazani onar da ne dikene to nikad. Više ko ki džamija. Mava gjar, hajde aka na te džaki džamija ti dika. Mate kira samo kireo namaze, hajde ti dikate mučinamen hari. Ko džamije te kira mari namaze. Hem tako dajle. Ti dika bud šukar delija. Ko akva masik tikera hem te spremi namen Ramazan es inşallah. Agar kazavišnav subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.